ulama hudek arana tujuan berbahagia berkah hudek dalam dunia gentatin dengan haba ulama hudek arana tujuan berbahagia. Berfatwa hukum ke umat, nasihat serta doa, berhudek umat lam jahil, gepikir ke ilah daya, tak junjung, tak setar supaya jauh Aceh mulia, tak junjung, tak setar supaya jauh Aceh mulia. Jarakan tak mesabot, tak berbedang maruah bangsa, ulama panutan umat Islam singoh lam dunia. Ulama genasihati, ulama warihi nabi, ulama labal benda-benda benda hina, ulama genasihati, ulama warihi nabi, ulama labal benda-benda benda hina.